Sad prelazimo na sljedeći tip dokaza, a to je kada Kur'an govori o prirodnom svijetu, o prirodnim fenomenima, kako mi to zovemo. Znači, Kur'an govori o biologiji, o embriologiji, o geologiji, zemlji, vodi, atmosferi, astronomiji, medicini, mnogo stvari. I želim da o ovome sad malo razmislite. Do sada, poslanik alejselam, prema nevjernicima, kako on nekako razmišlja u glavi, dosta poslanik ima doktorat u historiji, doktorat grčke teologije, doktorat egipatske teologije, doktorat svake teologije i svake historije. I sada će biti doktor u svakoj vrsti nauke, ne samo jednoj, jer svako polje nauke zahtijeva posebni doktorat. Znači, geologija posebni doktorat, arheologija posebni doktorat, kozmologija i tako dalje. I on govori o svim ovim stvarima u Kur'anu. Govori o čovjeku, govori o svemiru, govori o apsolutno svemu oko nas. Dakle, čak i doktor nauka u to vrijeme nije mogao da zna ove informacije, jer nisu bile još otkrivene. Tako da je on čak iznad doktora nauka. On će sve ovo prihvatiti, ali reći da je on bio Božji poslanik. Ne može to nikako biti. Ali znate, on je tvrdio da je Božji poslanik, ali nema šanse. Sve može, ali ne može to. Jedini ko može da to uradi, da nam tačno prenosi informacije o svijetu, da nam govori kako taj svijet zapravo funkcioniše naš univerzum. Te informacije ne mogu doći od čovjeka, jer nijedan čovjek nije imao ove informacije u to vrijeme. Ove informacije moraju biti od onoga koji ga je stvorio, ovaj univerzum, od onoga koji ga je oblikovao, od onoga koji ga je usavršio. On jedini istinski zna kako stvari zapravo funkcionišu. Znate, kad napravite nešto svoje, vi znate šta je to, kako to funkcioniše i znate neke detalje o tome koje niko drugi nikad neće da primijeti. Tako da sad, bez da uduljivamo, hajmo sad da krenemo sa prvim primjerom, sa prvim prirodnim fenomenom. U Kur'anu Allah govori o oblacima. Sad daću vam jedan primjer. Oblaci, bilo kako smo iskreni, ako pogledamo oblake, šta ćete prvo pomisliti? Pomislit ćete, jesu teški ili su oni lagani? Znate, kad pogledate, vidite vrlo fini, mekani, lebde u zraku. I što biste vi sada pomislili? A pogotovo sa zamislite nekoga koji je živio prije 1400 godina u pustinji, gdje nema mnogo vode. I čak danas, ako odete i pitate nekoga na ulici, jesu oblaci teški ili su lagani, 99% ljudi će reći da su lagani. Ali kako Allah govori o njima u Kur'anu? Kaže, on stvara teške oblake. I danas će vam čak i naučnici reći da ti oblaci, isti oblaci kojima smo pričali, teže tone. Znači, onaj normalni bijeli oblak teži 500.000 kilograma. Zamislite to. To je zbog ogromne količine vode koje sad taj oblak sadrži. I također, mi danas razumijemo da nešto može biti jako teško, a da i dalje leti u zraku. Jer danas imamo avione, ali prije nisu imali to. Oni teže tone, a ipak lete. A ogromni avioni, jel tako, isto ogromni i teški, ali i dalje lete. Dakle, samo letenje ne znači da je nešto lagano. Ali taj koncept nije postojao prije. Ali govorimo o nekome iz pustinje, ne u kojoj osobi, koja nije znala čitati ni pisati, koja samo sjedi u sve pustinje i posmatra kako stvari otprilike funkcionišu. Mi ne govorimo o osobi koja je iz 21. vijeka sa svom tehnologijom i naukom. I želim da uvijek, sve što Kur'an tvrdi kad čitate, da sebe stavite nazad u vrijeme 1400 godina u pustinju. Što su ljudi tada vjerovali? Kako su oni mislili da je svijet funkcionisao tad? Kako je nauka tad bila? Koliko je napredovano bilo? Ako biste samo malo čitali stvarima koji su ljudi tada vjerovali, totalno bi se ismijali. Znači, ne biste vjerovali koliko Kur'an ide protiv njihovih vjerovanja u to vrijeme. Dakle, Allah ovdje kaže da on kreira teške oblake. To je tačan opis tih oblaka koje mi vidimo. I zamislite kako je lako poslanik ovdje mogao da pogriješi, iako je išao protiv njihovih tadašnjih vjerovanja, ali opet njegov su informacije u Kur'anu tačne, a sve što su Arapi u to vrijeme vjerovali je bilo netačno i zato Kur'an to nije prenio i nije reflektirao njihova vjerovanja iz tog vremena. Jer ako mi danas, na primjer, ako vi danas pišete knjigu, vaša knjiga će reflektirati stvari u znanosti koje sada mi znamo, a za 1000 godina to će biti totalni idiotizam, mislit će, što su vi vjerovali tada, koji su budale. Znači, u svakom vremenu, ako neko piše knjigu, ta knjiga mora da reflektira nauku u tog vremena. Ali poslanik je išao protiv nauke tog vremena i daje nam tačne opise koje mi danas tek otkrivamo u današnje vrijeme. Allah također govori i o planinama. Allah ih naziva klinovima. Kada postavljate šator, znate kako klin izgleda. Većinu ćete ga zabiti dole, kad postavljate šator tako da bude stabilan, da ga vjetar ne odnese, zabijete većinu dole, a samo mali dio ostane gore tako da ga možete vidjeti, da ga mogu poslije izvjeti. Znači, danas gledamo u planine sa naprednom tehnologijom i upravo tako planine izgledaju. I veliki dio planine je ispod zemlje, jer se formiraju kroz sudare tektonskih ploča. Kada se sudare, mali dio ode gore, ali glavni dio ide duboko ispod zemljine kore. Dakle, ispravna deskripcija planina se nalazi u Kur'anu sa jednim
jednom jednostavnu riječ. I pogodite šta, ovo je nedavno otkriveno. Sad kad imamo toliko tehnologije, imamo sve, apsolutno sve. I zamislite danas, mi koji živimo u 21. vijeku, većina nas nije znala za ovo. I zamislite sad osobu, nepismenog čovjeka u sred pustinje, prije 1400 godina, da zna ove stvari. Većina nas vjerojatno nikad nije ni čula za ovo. Ja sam završio fakultet, a da nije bilo Kur'ana, ovo ne bi znao. I čak danas, većina nas sa internetom, YouTubeom, ChatGPT-em, knjigama na svakom ćošku, informacije nikad nisu bile dostupnije. Nikad. I zamislite nekoga da zna bolje od nas, prije 1600 godina, da zna ove stvari, iako ova informacija nije nikako postojala u to vrijeme. Također, sljedeća stvar što Allah kaže da sve živo, sve što je živo, da je stvoreno iz vode, da je stvoreno od vode. U osnovi, govoreći da je svaki organizam napravljen od vode. I mi danas znamo da su svi živi organizmi napravljeni od ćelija. A svaka ćelija je 60 do 70% voda, zbog velike citoplazme koju svaka ćelija ima. A mi znamo u vrijeme poslanika nisu postojali mikroskop. Čak ni ćelija još nije bila otkrivena za vrijeme poslanika. Kad je Kur'an zapravo o ovome govorio, ni ćelije nisu bile otkrivene. Tak, vjerujem, 1000 godina nakon toga su ćelije zapravo otkrivene. Znači, Kur'an govori o nečemu što još nije bilo otkriveno, a kamoli da još objasni od čega je to, koji je glavni sastav od toga nečega što još nikad nije bilo otkriveno. A sad zamislite ovo, sad se opet u glavu prije 1600 godina. Kad bi neko nekome rekao u sred pustinje, gdje nema toliko vode, gdje su svi gotovo konstantno žedni, kad bi nam neko rekao da smo mi 60 do 70% voda, rekli bi da nije normalno. Jer kontaš, ako smo voda, mi bi se svi razlivali, znaš, ne bi bili čvrsti i uspravni, znate. Dakle, kako čovjek mogao da ide toliko protiv vjerovanja tog vremena i da opet se uspostavi da je čovjek tačan. Ali sad imamo i primjedbe na ovo. Neki nevjernici kažu da je već bilo poznata informacija da sve dolazi iz vode, da je već neko to bio rekao prije poslanika. I odgovor je ne, nije niko ovo rekao prije poslanika. Bio sam jedan filozof koji je tvrdio da sve dolazi od vode. Znači, zasnovano na tome kad posmatrate svijet, prirodu, znate gdje ima vode, bit će i prirode, bit će životinja, bit će biljaka, bit će ljepote, bit će zelenila, više života se stvara uopšte. Pa je rekao, u suštini, voda je život, općenito. Ali Kur'an se ne odnosi na to. Kur'an specifično kaže sve što je živo, sve živo, misleći na žive organizme, oni su stvoreni od vode i ovoj činjenici nevjernici ne mogu nikako da pobjegnu. I nastavit ćemo još o mnogo primjera, ali prvo nešto moramo da raščistimo. Samo prvo da napomenem što je jako bitno da razumijemo odnos Kur'ana sa prirodnim fenomenima. Kur'an nije, naglasim, nije znanstvena knjiga, nije knjiga moderne nauke. Ovo je knjiga, ovo je vodstvo za život, putokaz za one koji žele, njihov cilj je džennet. To je što je Kur'an. To je to. Sad jeste istina je. Kur'an sadrži mnoga čuda kao što su prirodni fenomeni, znanstvena čuda koje ne možemo da objasnimo, ali također ovo je knjiga koja sadrži priče, metafore, parabole i tako dalje. I zato ima neiskreni nevjernika, neprijatelja islama, koji će uzeti dio Kur'ana koji očigledno ne govori o znanstvenoj nauci, već govori o metaforičkom primjeru, na primjer s perspektive čovjeka, što on vidi i tako te stvari. I on će se praviti da taj slučaj Kur'an striktno govori znanstvene činjenice. Na primjer, ima u Kur'anu, Allah govori priču o jednom čovjeku kako je putovao u Zulkarneinu i kaže on je vidio kako sunce zalazi u vodu. I ovo očigledno gledajući na kontekst što Allah zapravo govori, on govori o tome da se sa njegove perspektive Zulkarneina, tog čovjeka, perspektive njegove gledajući, sunce ulazilo u vodu. Kao kad odete na more pa gledate zalazak sunca, izgleda kao da sunce zalazi i umače se u vodu. I šta nevjernici uvijek uradi? Kažu, on uzmu taj primjer i reču, vidite, Kur'an nema blage veze što govori. On misli, vaš Allah misli da sunce zalazi u vodu, da se umače, brate. I razlog zašto vam ovo govorim je ako neko vam pokuša da dođe i da predstavi Kur'an kao striktno Kur'an konstantno u svakom slučaju govori samo znanstvene informacije. To je neispravno. To morate znati. To je, u Kur'anu nigdje ne piše da ovo je znanstvena knjiga. Knjiga znanosti. Sad, mi smo u pravu. Kur'an sadrži te informacije, prirodna fenomena, ali također je bitno da gledate u kontekst šta nam Kur'an zapravo govori. Da većina Kur'ana su lekcije života poslanika, metafore, parabole, opisuje nešto iz perspektive čovjeka, tjerate da razmišljaš, pitate pitanje i tako dalje. A stvar u tome je da Allah spominje ove stvari o prirodnom svijetu kao da nisu ništa. Ne obraća puno pažnje na njih. To se može čitati da Kur'an to samo slučajno spomenuo. Jer za Allaha ovaj svijet nije ništa, bezvrijedan. Stvara ga i održava bez ikakvog napora. Zato ga samo spominje, ne želim reći ofrlja, ali vidite da autoru Kur'ana ovaj svijet apsolutno ništa. Poslanik Muhammed s.a.v. rekao da je ovaj svijet u Allahovim očima vrijednosti krila od komarca, ne bi nevjerniku dao ni gutljaj vode iz njega. Sad kad smo to raščistili, idemo dalje sa prirodnim fenomenima. Kur'an također govori o modernoj astrofizici.
O tome kako željezo dolazi iz svemira. Kaže, spustili smo željezo u kojem je velika snaga i mnogo koristi za ljude, za čovečanstvo. Znači, koristi izraz spustili smo, implicirajući da je došlo odozgo, da nije nastalo ovdje na zemlji. Danas nauka potvrđuje da većina željeza na zemlji zapravo potiče iz svemira, donijeto sa meteoritima i formirano sa eksplozijama zvijezda i tako dalje. Znači, davno prije što je zemlja ikako postojala. Dakle, u tom smislu željezo je zaista spušteno odozgo. Kako je ovo mogao poslanik znati? Zašto bi baš koristio ovaj izraz? Idemo dalje. Allah također govori o univerzumu, kaže da se univerzum i dalje širi. Allah kaže, i nebo smo izgradili sa velikom silom, a uistinu mi ga i širimo. Znači, riječ sama odnosi se na prostor oko nas, znači gdje se nalaze planete, zvijezde, kad pogledamo gore. Znači, kaže, odnosi se na univerzum oko nas. I dalje se, znači, kaže, on se univerzum i dalje širi. A sada znamo, pomoću Hubble teleskopa, što je tek nedavno, 1900 i tako nešto, gledamo i vidimo da se nebeska tijela udaljavaju jedno od drugog, nešto se zove crveni pomak, redshift. Znači, crveni pomak, znači da se talasne dužine između galaksija i drugih objekata udaljavaju jedno od druge konstantno, što znači da se prostor konstantno rasteže i širi i povećava neprestano. I sad vi me kažete da je prije 600 godina poslanik mogao znati šta je crveni pomak. Danas imamo teleskope, galaktičke leće, ali Kuran je to govorio prije toga svega. Embriologija u Kuranu. Kako Kuran opisuje razvoj ljudskog bića u majčinoj utrobi, znači fazu po fazu, kaže, zatim smo ga smjestili kao kap sjemena u čvrsto boravište. Ovo tačno opisuje, znači, oplodnju. Spermatozoid oplodi jajašce, da se onda formira zigot, koji se zatim usađuje u zaštitno okruženje materničke stijenke. I sljedeće što kaže, zatim smo kap sjemena učinili ljepljivom grudicom, koristi arapsku riječ alak, ali alak ima dublje značenje ovoga bukvalnog značenja ljepljiva grudica. U ovoj fazi, otprilike 1 do 3 sedmice nakon oplodnje, embrion se prijanja i također kao da se prikači za zid maternice i izgleda kao mala, tamna, izdužena struktura, crna, u osnovi oblika bukvalno kao pijavica izgleda. I što je tačno značenje riječi alak u arapskom jeziku. I ono što embrio radi u toj fazi je on sisa krv da bi dobio hranjive materije od majke. Baš kao i pijavica. Znači, izgleda kao pijavica, ima funkciju kao pijavica. Tačno arapska riječ alaka, ova riječ savršeno opisuje izgled i funkciju embriona, tačno šta radi u ovoj fazi. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. To Allah u Kuranu kaže, zatim smo ga razvili u drugo stvorenje. I sad da vam dam kontekst. Imate ljude poput Keitha Moora, anatoma i embriologa, profesora iz 1900, koji je umro govoreći da ovo ne može doći od običnog čovjeka. Znači, nije bio musliman, ali na osnovu svojih istraživanja i studija priznao da ove informacije koje je poslanik Muhammed s.a.v. imao, nije on mogao znati u svoje vrijeme. Bio je zapanjen, nije imao objašnjenje kako bi čovjek prije 1600 godina mogao znati ove stvari. I rekao, gledam kroz mikroskop i gledam što Kuran govori i ono perfektno, tačno opisuje što posmatram trenutno vlastnim očima. I sad da ovo uporedimo poslanika koji je živio prije 600 godina, koji su bili tad vjerovanja ljudi oko njega. Što su oni vjerovali? Kako čovjek nastaje? Oni su vjerovali prvo, stari Grci su vjerovali da je čovjek prvo bio kao mala igračka, pa je onda samo rastao, postao velika beba. Ili, na primjer, da prvo nastane prva polovina čovjeka, da nastaje kao gornji dio iznad pasa, pa onda nastaje druga polovina čovjeka ispod pasa. Sve to bilo Aristotelove i Galenove teorije, znači glavne među Grcima i najpopularnije to vrijeme. A onda dođe nepismen čovjek iz pustinje i ispravi ih sve. Ako neko tvrdi da on prepisivao i govorio tuđe informacije, ako je poslanik uzeo ovo stvari od drugih naroda, drugih ljudi, zašto je onda ostavio sve one pogrešne informacije i samo nam dao one precizne, tačne informacije koje danas znamo da su tačne, koje je današnja tehnologija, su tehnologija koju imamo, tek danas potvrđujemo da su tačne. Znači nema drugog objašnjenja, osim toga da je bio zapravo Božji poslanik, baš kao što je Keith Moore rekao. Ali također sam čuo i veći idiotizam. Neki pokušavaju reći, a on je samo uzeo nožem, razveo ženu i vidio što se nalazi unutra. Jako lako. Ali to je očigledno najveći idiotizam koji sam u životu čuo. Kao prvo, kad razrežeš nekoga, ako kažu, razrežao ženu. Kad razrežeš nekoga, samo vidiš milion stvari, puno krvi, mesa, gnjoja, ne znaš šta je šta, kako prepoznati ovo odvojeno od onoga. Kako znate tačno gdje to naći? Embrio je jako mal. I onda još da zna u kojoj sedmici da će je razrežeti, tako da vidi kako to izgleda. A još u to vrijeme nismo mogli nikako znati da je žena trudna u prvi par sedmica. To je bilo prerano. Nije bilo testova trudnoće kao danas. I čak da je znao da je trudna i da skonta pored svega tog mesa i ostalog što je tačno embrio, koji je mali komadić mesa izgleda kao sve ostalo.
I to ne samo da je vidio kako izgleda, da nam je dao opis, već je rekao tačno što taj mali embrio, što on radi, koja je njegova funkcija da sisa krv. Kako je to mogao znati? Nemoguće. Koliko je ovo glupa tvrdnja? Bože zakloni. Kuran nam kaže da se ne samo mjesec se kreće, već da se i sunce kreće, da pluta, da pliva u svojoj orbiti. Znači, prije samo nekog vremena vjerovalo se da sunce je stacionalno u centru i da stoji na jednom mjestu dok se sve ostalo okreće oko njega. Znači, da je sunce centar univerzuma, to je bilo vjerovanje. I to je bilo za to vrijeme nevjerovatno otkriće. Vidjeti što smo otkrili, mislili da su toliko pametni, pogledajte ovu staru knjigu, ovaj Kuran. Ovi muslimani misle da ovo od Boga, njihov Allah je pogriješio. I došla maca na vrtanca. Danas znamo da sunce daleko od toga da bude stacionalno sa današnjom tehnologijom koju imamo, kreće se sa nevjerovatnim brzinama kroz svemir, ima svoju vlastitu orbitu, baš kao što mjesec se okreće oko Zemlje, sunce također ima svoju orbitu oko centra naše galaksije, Mliječnog puta. Kuran također govori o tome kako se mlijeko formira u kravi i kaže: i zaista u stoci imate poučan primjer. Dajemo vam da pijete ono što je u njihovim trbusima, između probavljene hrane i krvi, čisto mlijeko ugodno onima koji ga piju. Brate, tačnost ovoga je nevjerovatna. Znači, tek nedavno smo otkrili da mlijeko ne dolazi samo iz vimena, da se ne stvara direktno u vimenu. U kravi tijelo uzima, znači, probavljenu hranu iz želuca i hranjive tvari iz krvi i kombinuje ih u vimenu. I naučnici danas razumiju cijeli ovaj kompleksni biološki proces, znači kažu proteini, masti, vitamini i minerali, oni se sintetiziraju u preciznim proporcijama, znači iz krvi i probavljene hrane, i tako njihove žlijezde stvaraju mlijeko u vimenu. I sad za nekoga koji je živio u 7. vijeku, prije 1600 godina, usred pustinje, nepismen, opisati ovaj proces, da mlijeko dolazi iz probavljene hrane i krvi, a ne direktno samo iz hrane, bili bi potpuno nepoznate za bilo koga u to vrijeme. Znači, ljudi tada su mogli vidjeti samo krave kako daju mlijeko, znači naravno to očigledno, ali kako se ono formira u tijelu, bilo je misterija, sve moderna fiziologija to nije otkrila. Čak i danas vi u 21. vijeku možda prvi put ovoj stvar čujete, a zamislite nepismenog čovjeka u Arabiji u 7. vijeku, koji nema ništa, ne zna čitati, ne pisati, spominje ove stvari. I što je fascinantno, nije da on sad uzeo ovaj ajet i zaokvirio taj ajet i rekao ovo će vam biti dokaz, ovo sam ja otkrio, bla bla bla. Već je ono samo spomenuo bez ikakvog, kao da ovo ništa nije specijalno. I samo nastavio dalje. Ono bukvalno u smislu nam govori, kad bude vrijeme, znači što ovo znači. Prelijepo i precizno. Idemo dalje. I sad pogledajte što su naučnici otkrili kada su skenirali mozak čovjeka dok je lagao. Eksperiment je pokazao da se prednji dio mozga aktivira kada osoba laže, znači jer je upravo prednji dio mozga odgovoran za funkciju laganja. I još je zanimljivije što Allah u Koranu kaže o tome, kaže: ako ne prestane, povući ćemo ga za čelo. Čelo, lažno i griješno. Šta dalje da kaže? Također Kur'an spominje pauka. Da li se znalo da ženski pauk, nakon parenja, ona ili pojede mužjaka ili mužjak pobjegne iz mreže, pobjegne iz svog doma. I kada se mladunci malo razviju, oni ili pokušaju da pojedu svoju majku ili majka pobjegne iz svoje mreže, pobjegne iz svog doma. I tako smo to naučili o paucima tek prije 70 godina. A evo što Kur'an kaže o paucima prije 400 godina. Knjiga koja je došla od nepismenog čovjeka, slušajte. Primjer onih koji uzimaju zaštitnike mimo Allaha je poput pauka koji gradi dom. I zaista, najslabiji od domova je dom pauka. Kad bi samo znali. Evo sad sve Terence prolazi. Toliko primjera iz Kurana i Hadisa govore još toliko mnogo stvari. O tome je primjer kako nebo ima zaštitni krov. Sad znamo da postoji ozonski omotač koji štiti nas od sunca, da mi se bili sprženi ko ćevapi, da nema tog ozonskog omotača, da nas štiti. Allah spominje unutrašnje talase u moru, što je nedavno otkriveno da talas imaju slojeve. I spominje 2 mora koje se ne miješaju, kako to poslanik mogao znati koji je živio u pustinji, nije bilo putovanja sa avionima i ti stvari. Također, poslanik govori toliko stvari, govori također u ljudskom tijelu da ima 360 globova. Činjenica koja nije donedavno znana, jer su prije za vrijeme poslanika ljudi su vjerovali da ljudsko tijelo ima oko 130 zglobova, jer su tada samo brojalo neočigledne, a ne unutarnje skrivene zglobove. Poslanik je nam i govorio da je med lijek, na primjer med je lijek. Sad znamo da je naučno dokazano ta činjenica, da med djeluje kao prirodni antibiotik. Učio nas je, znači, higijenu, govorio da koristimo misvak za pranje zuba. Sad znamo da on sadrži prirodni antibiotik koji ubija bakcijele i ujedno vadi hranu između zuba. Perfektno što sad znamo sa naukom šta zaustavlja bakterije da nam ne pokvare zube. Tad nisu znali nikako da bakterije postoje. I još mnogo stvari koje je poslanik govorio. I sve ovo pokazuje neizbježnu činjenicu
da znanje koje je poslanik Muhammed a.s. koje on donio nije njegovo, već dolazi od Allaha dželešanuhu, stvoritelja nebesa i zemlje. Poslao nam je znanje o svijetu oko nas, o našim tijelima, o univerzumu, o prirodi, pa čak i o svakodnevnom životu što možemo da radimo. To da riječ o kretanju sunca, razvoju ljudskog embrija, slojevima okeana, primjer post. Allah u Kuranu striktno naređuje post, a sad znamo zašto nam je to naredio. Jer on post bukvalno je dokazan naučno da zaustavlja rak. O to znači nije da kažemo, to je nekoliko stvari koje se nalaze u Koranu. To su bezbrojni detalji o svakoj oblasti, objavljeno prije 1600 godina. Daleko prije nego što je i nauka i kako mogla da otkrije. I kada se sad sve ove znamenitosti sagledaju zajedno, postaje jasno da ovo nije djelo jednog čovjeka, ovo je znanje koje dolazi samo od onoga koji je stvorio, oblikovao i savršio univerzum i sve što se nalazi u njemu. I sada prelazimo na sljedeći tip dokaza, a to su lingvistička čuda Kur'ana. Ako su vam prirodni fenomeni bili zapanjujući, tek ćete sada da vidite genije koji se nalazi iza Kur'ana. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا